ruke. Samo se pusti. 3, 2, 1, давай, давай! Zamisli oni koji kode u Božiću. A možda jednom. Da. To smo imali tamo na mostu, Srce će mi otkazat. Da, šalim. Igor, sat je 5-7. Idron! Evo ga, mama! Malo da te usližim. Jesi koštila ruke? Da. Sigurno. Da, evo moja kosa, to ti je normalno, nemoj se oko toga. O, brzava. Maši mu! Mora, Luka. 3, 2, 1, давай! Slobodni pas! Da. Je došla? Da, je. Imate puno pogleda, sad nisam. Idron! Ne, razumijem. Ali Darinka, ne ideš? vjerujem, nije, ja sam tornik, hrvatski, sad da ja. Ali ništa. A ne znam. Sad. Zakaj ne... čekaj! Čekaj, stani tu. Ne, sad će ti doći dron, A ne dron! Igor, 5, 6. Isuse Bože. Sjedni, evo, sjedni. A, mama, tata. I lagano sam. O moj Bože, ptica! I pusti ruke. I noge. Čujemo se, vas ne čujem. Kako ga imaš sigurno? Da se pustim samo. Možda. 3, 2, 1, ide! Oh my god! Sad bi malo raširila. Je tu neko i kad strada? Ne bi morali. Da. Zatvorili bi ga. Da, još. Hoćete se još vratiti, još? Sad idete tamo dole, jel da? Ne vraćate se ovdje, jel?